Tunin ni ko hiti tu anangaiza hiti video ana vi hozo sinabon sa vin Christ and the family akunin tibay kahin pisikit vin him. Tuni hi adein Nachate matain Seipeh Vaigei khanate ti topic mang sa hi phatom cha yung kyolum khom ki deu kanomen he aze chu hiti isay inaki holub na deu chu hi le creation versus evolution. Ibola hiti topic hi kanlan ham itela patien til sim le scientist hon itabanga lesit hong kisim hi ti asa iwam ti hiti teni cha te sei khan pi apoi modan cha ti hon neu cha hi wa pat sa patien til sim mihim ho patien ahin sim dan ho he sa apoi modan hi aze chu ke man jang ke ma on experience aden cha te ho class 9, class 10, class 8 ho counseling kahin bolzing nahin chapang li tabang hin mi za ham khain chapang tam ta hin ade in tula itsati ho Gen Z Gen Alpha kiti ho lohi digital native digitally amo ho anete ane apu apang te tabang mino mi pati ho hi digital immigrants ti ham i ho hi le ipiham kingay na sebe law anahin ahin la isati ho chito hung pin thao ahi ta azi ahi nisi ahi chia athil vet hoben nasata influence abolo he hi chia mi li mi nga ho counseling ka bolzing liza amo ho zong nasata alung thima direct ta asai jeng he patien til sim patien in mihim ahin sim hi kata asan boy tin a saving he khat pa di chun kamay chang ta asay jing he anti ka taasan po at ibol na taasan law ham kati ahile Big Bang Theory ho evolution ho hitabang scientist ho asay ho za chom ho he kaniwa pa din kahin ve hele hiji kahin taasan valtain hiji kalung thimin alo dim valtain ka taasan be se pharin hiji vanoi leise mihimi pathin sim ahin vanoi pumpyang pathin sim ahi eti hi taasan na dingin wang pha chom khat ngain te pha chom khat lutin te tin asejen hem khat nu me khat nong chu ni pi aseyam atila ama enjong anti grace hi china say hi I'm happy about it ahi wangin evolution mihemin Charles Darwin in ipiham mihemung kisim dan asay dan to ala ganing ho thil zaka hong kisim dan ho asay dan ho he nasatan kinong kanata asan ng kana admire ti so kana admire ta zin hi china say pa mihim hi patin ahin sima den sis langa na say pa hi kahin ta asan na dinghin kahin het gil na dinghin phalo nin tetin ana season he hi cha hi ze ni cha ko na kin jong poi mo ka sa kha chi pi ham tile I cha ti ho hi khang dong cha cha hi lai wa he nyau cha cha hi lai wa adin inu ti ho in beans plan na bepung be khu itu ti nga hele ahong ke do en nyau cha hi apat khon azam na ding ako goham thingham khat itun pi lo wa hi le hichi ikoi pi lo za so itun pi lo za so akoma anai pen na song ham thing ba ham ipiham anai pen na hung zam ji he na hichi banga chu icha ti ho zo hi neu cha hi wa hi khang dong cha hi lai wa hi pathin koi ham pathin thil se mihim te hi koi sim ham ai le vanoi le se koi sim ham gan hing ju le walang kim koi sim ham ti hoi ta he isay pi lova ihe sa lova hi le heji pa chu azam na ding pas ikoi pi lova hi le izati ho chun hiji phone para avet ho ditule digital scientist ona say ho ele za chom avet ho wa ko na hi hung zam diu hi chwa hung zam ting wa hi le khavi hung zam do ting a hi le ga la do athabia ga azam sakit athabia achom be ga ta san sakit kiti pai thilbai hi boy hi chi a hi ze hen tu ni in nu le pa te ho in Genesis langa ki che ta se hena Genesis bung kha chang sop tin la gu ma hi tin a season hi chun pathen in zong e hon lim hin e ho ta bang ati na e ho ta bang hin mihem semu hitin chuting amo ho chun tui khang le na nga ho chung hi han van lai zo la ba cha te chung hi han
inava thei gan cha te chung hi le se pom pi chung hi han lang chule le se chung a o ba ki thol cheng se chung hi zong le thu nei vai homin pangu hen ati so le se mi hem te pathian hongovin I hota bang mi hem I holim da bang mer pu mi hem se mo hi te tia pathian som ni le sai gilang hi ti chun pathian amali mongin mi hem chu ahin semin amali mongin mi hem chu ahin semin pathin lim ta bangin ama pa chu ahin sem tai pasal le no me asem do tan hi pathe tu thing ibon chawa de pathe bu pitaw han sem til bu bung ni lama evet kina hi le chang sai gi lama don hi chon pakai pathenin tola le se le ngan hin mi hem ahin semin mi hem na hom te ni sunga chu ama hin na hu a hai lu pia hi le mi hem chu mi hin khat ong hi do tai pathin ne to thing bon chawa de pathe bo pi taw han mi hem ki ti hi itza ti ho na he te deu chu mi hem lace hi ko sim ham Sunday school ozon hin nante aling poi ina nu le paten khang dong cha ka se jing ke bangin cha ti ho hi ani lo early years ki ti hi na se ata asan san chu atu cha ke hi lengan to banga anem layo a hi zia na se pi hi laya na fit na va na se pi chu ata asan diu hi chu ahin nei dan diu hi je lengan to banga nem de hi layo vin pathin koi ham mi him hi koi sim ham chi Bible cha ho mang chan I hai na hui kon ei piu ham hoya kon ham ti hoi cha ti hoi niau cha tu khu an he va para he I sei pi va ihil lo va hi le hi chi phone ho a hin vet va ko na he scientist ho tu se ho technology ho tu lai pi ham evolution chung chang big bang theory ho ahin ta san sanu chu hi chi pathin sem mi him hi ta san na ahin nei zo lo du hi hi zen tunin ken jong counseling ka hen bol jing liza poimo ka sa ta ka hi zia ka hen se a hi in adi ni sa ti hoi sponsor bang a hi ve sponsor hu tui athing na koi jong le a chop kang anyen na koi jong le a chop kang hi che banga tu cha ti ho niam de a hi lai wa hi a phalo na fit jong le hi chi digital phone na social media avet ho zo si dang in na sei pi lo wa le so ahin chop wa a chop kang ke ti ngol le nangin a pha so alex zo wen sei pi on chon pha chom lo ding hi tai hi in nu le pa ti ho in itsa ti ho niau cha hi lan sei pi hi te I Vaigei lo na divin niau cha early years ho an het wa pathin koi ham mi him koi sim ham I hai na ho ya kon ham ti hi I sei pi te diu hin hem adin keizong ka cha te ni adinga pathin ko ma ka taw jing lai za pathin in ein holim pina iphiam cha ti hoin identity crisis ane no mo hina ai ka hi koi ka hi ham ipise hong ki sem ka hi ham ai le kon ai sem ham who am I ipise ai ki sem ham ti hi cha ti hon he te ngai he khang dong cha hi a he ro ngai he ni kha taw na ka man jing lai za pathin in my identity in Christ di pathin AP he sa te ni sei pi ding sa te ni he sa ding AP zia so ken jong taw na ka man chai abonai ka zi la sa te ni jong ka bai hat sa arung hana jong ka ta pi hi chi hi nu le party hon igel kho te wa sa ti ho khang dong cha hi wa he they must have identity in Christ Jesus Christa pathin identity di ta de ta anei lo wa hi le hi chi pa chon identity hi mundanga an ki ho an ki mu khawa thildanga an ki ho khawa hele hung boy theu he chi jin first zone bungthum chang khat lama ase banga chu when pan engai lu zui tabang hitam pathin cha te isa tawe ati na I am a child of God the almighty powerful God ti akhat na pathin ap hi ani na chon Psalm 139 Psalm numbers za som thum le ko chang som le li le Genesis bung kha chang som ni le sai gina asei banga cho ke ma hi kidang ta hi ki cha do ma hi pathenin ama lim le mel pu ai sim hi ti hi cha ti ho ye sa wa ibai ha sa diu he athum na chon Jeremiah som ni le ko som la khat na hin ipi ase yam le si chunga ka hin hi pathenin e hin sa hi in pathen azi ne a hin sim ma hi in ehin sim lo na pathian bowen e so bole sa the hi ti hi cha ti ho isei pi ti da hi so identity am ho ti nga hi ali na azon first Samuel bung som lugup chang se na hin I am who I am for a reason
pathianin kapolam hoina ave pon mihim ten kapolam vezong le pathianin wang kalungchang ave ti hi zati ho Seipeh te wa he sa te du he that should be the identity aba na hin zon bong som lila mahin Jesus Christain ama ta san zo si so ama thanei na apin ama bol bang bolding le asanga lin zo bolding a Jesus Christain thanei na pi hi ti hi zati ho hi Seipeh wa he sa di opoimon he agub na hin 2 Timothy bung kha chang sai gin la mahin pathianin ei ho kitsa se na thagao ei pipo ve lungam na thagao ngai lut na thagao thila khan thiam thila thagao ei pi ve na pi ti hi na chati he sa te zin asagi na ajon Philippi bung li chang som la thum na hem ei ha sa pa wa nga ezakai bol the ka hi ti hi chati ho identity your identity in Christ ti pa he chati ho he sa te lo wa hi le cha pong sa niau sa hi an he sa lo wa hi le video ahen vet va social media aloi apaya ko na face na ai lo le za chom he identity ahen nei kha wa hi le hi chi pa cho a hel ha hong ha sa ding hi hi chin tu ni nu le party ho en creation versus evolution za ti ho Seipeh niau cha hi line Seipeh te dio hi te pathianin pathian koi ham mihim te ko na sim ham I hai na hoya kon ham ipizia pathian e sim ham ai lo wa hele itabanga ipam Jesus Christa my identity in Christ ti pa he isat yo he sa te lo wa hele ni khateng le nu le pa nang le ke ma hung boi du he ti chu asa indi ai se do no mo hin tin tu ne chi thona vi ho zo se na ngai ho zo se pathianin adin nu pi khang dong upa khang dong ho en sa te ni o cha hi lai za identity in Christ ti pa he aneiwa ahead over pathin koi ham ipiza hong ki sem ham ti hi ahead te dio poi mo ka sa ja ken zong mi chapang ho counseling ka hen bol jing laiza e pem pathin kalunga e holimpi na kalunga omjing khat he a chokan che do hen te ngai zo se pathin phathe bo thang ka ki pa e amen